Mu mwaka wa 2015 hari igitero gikomeye cyari giteganyijwe mu gihugu cya Kenya. Iyo uwo mugambi uza kugerwaho, abantu benshi bari kuhasiga ubuzima. Ariko mbere y'uko icyo gitero kiba, inzego z'ubutasi zari zamaze kumenya ayo makuru y'ibanga, maze zifatanya n'izindi nzego z'umutekano zigikumira hakiri kare. Ibyo bitero biburizwamo. Icyo ni kimwe mu bikorwa byinshi bikorwa buri munsi abantu benshi batigeze bamenya. Buri munsi uryama wumva utekanye. Ariko se, wigeze wibaza impamvu ibihugu byinshi bidatungurwa n'ibyago bibitegurirwa? Hari abantu bataryama kugira ngo miliyoni z'abaturage zibashe gusinzira zitekanye. Tekereza igihugu kitagira urwego rw'ubutasi n'umunsi n'umwe. Ninde wamenya umugambi w'iterabwoba mbere y'uko ushyirwa mu bikorwa? Ninde watahura inasi z'ibindi bihugu zitaragera ku byo zishaka? Ninde wakumira kudeta cyangwa ibitero by'iterabwoba bitaraba? Izi nizo mpamvu ibihugu bikomeye ku isi bishora miliyaridi nyinshi z'amadolari buri mwaka mu nzego z'ubutasi kurusha uko abantu benshi babitekereza. Bishora koka yabo kugira ngo biburizemo iyo migambi, binagira amakuru y'ibanga atandukanye. Ariko hari ikintu gitangaje abantu benshi batazi. Hari ibihugu byo muri Afurika bifite inzego z'ubutasi zikomeye ku rwego mpuzamahanga. Zimwe muri zo zafashije kuburizamo ibitero by'iterabwoba zifatanyije n'inasi z'amahanga, ndetse zigira uruhare mu kurinda umutekano w'akarere kose ziherereyemo. Ese izo nzego ni izihe? Ni iki gituma zikomera kurusha izindi? Kuki hari izikorana bya hafi na CIA, MI6, Mossad ndetse n'izindi nzego z'ubutasi zikomeye ku isi? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. Mu isi y'iki gihe, amakuru ashobora kurusha agaciro imbunda. Igihugu gifite amakuru mbere y'ibindi kiba kinafite amahirwe menshi yo gutsinda. Niyo mpamvu buri gihugu ku isi gifite urwego rw'ubutasi rukora amasaha 24 kuri 24. Akazi k'izo nzego z'ubutasi si ukurwana urugamba rw'amasasu no kumenya ibibera ku rugamba gusa. Harimo no kumenya ibishobora guteza igihugu ibyago mbere y'uko biba, gukusanya amakuru y'ibanga, kuyasesengura no gufasha abategetsi gufata ibyemezo birinda inyungu rusange z'igihugu. Mu yandi magambo, ubutasi ni amaso n'amatwi y'igihugu. Benshi bakunda kuwugereranya n'umutima wacyo. Muri iyi video tugiye kureba inzego 10 z'ubutasi zikomeye kurusha izindi muri Afurika, impamvu zageze kuri urwo rwego, ibikorwa byazigize ibyamamare n'uruhare zikomeje kugira mu kurinda umutekano w'umugabane. Uru rutonde rushingiye ku makuru aboneka ku ruhare rw'izi nzego, ubushobozi bwazo n'ibikorwa bizwi ku mugaragaro zakoze. Kubera ko byinshi mu bikorwa by'ubutasi bikorwa mu ibanga, nta rutonde rwemeye ku rwego rw'isi cyangwa urwa Afurika rugaragaza neza urwego rwa mbere kurusha izindi. Tanzania Intelligence and Security Service, TISS, ni urwego rw'ubutasi rwa Tanzania. Iki kigo gishinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'umutekano w'igihugu no gukumira ibyago bishobora kuwuhungabanya. Nubwo uru rwego rutavugwa cyane mu itangazamakuru, TISS ifite uruhare runini mu kurinda umutekano w'imbere mu gihugu no gukorana n'ibindi bihugu mu kurwanya iterabwoba. Urugero, ubutasi bwa Tanzania buzwiho kuba bwararwanyije cyane iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ho muri Mozambique. Ibyo byafashije kugabanya ibikorwa by'iterabwoba byambukiranyaga imipaka. National Intelligence and Security Service, NISS. Iki kikaba ikigo cy'ubutasi cya leta ya Ethiopia. Iki kigo gishinzwe gukusanya amakuru ajyanye n'umutekano w'igihugu, kurwanya iterabwoba, gukurikirana imitwe y'abarwanya ubutegetsi no gutanga inama kuri guverinoma ku byerekeranye n'umutekano w'igihugu. Ethiopia ifatwa nk'igihugu gifite ijambo rikomeye mu ihembe rya Afurika. Ibi bituma ubutasi bwayo buba inkingi y'umutekano mu karere. Ethiopia iherereye mu karere kagaragara kenshi mu bibazo by'umutekano ho mu ihembe rya Afurika. Niyo mpamvu yakajije ubutasi bwayo. NISS yamenyekanye cyane mu kurwanya Al-Shabaab. NISS ya Ethiopia imaze imyaka myinshi ikurikirana Al-Shabaab ku mupaka wa Somalia. Iki kigo kandi cyafashije mu gutahura imigambi myinshi y'ibitero bya Al-Shabaab ikabiburizamo bitaraba. Bureau of National Investigation, BNI, ni urwego rw'ubutasi rw'igihugu cya Ghana. Iki kigo cyamamaye kubera ubushobozi bwacyo mu gukurikirana ibyaha bikomeye, kurinda umutekano w'imbere mu gihugu no kurwanya abakora ubutasi bw'amahanga. Ghana ifatwa nka kimwe mu bihugu bifite umutekano uhamye muri Afurika y'Iburengerazuba, kandi BNI igira uruhare runini muri uwo mutekano. Department of State Services, DSS, rukaba urwego rw'ubutasi rw'igihugu cya Nigeria. Iki kigo gifite umurimo ukomeye wo kurwanya amatsinda y'iterabwoba nka Boko Haram, kurinda abayobozi b'igihugu n'ibikorwa remezo by'ingenzi muri Nigeria. DSS ikora amanywa nijoro mu gukusanya amakuru, gutahura ibihishe no gukumira ibyabangamira umutekano wa kimwe mu bihugu binini kurusha ibindi muri Afurika. DSS
yatanze amakuru yatumye abayobozi benshi ba Boko Haram batabwa muri yombi cyangwa bakicirwa mu bitero bya gisirikare. Yagize kandi uruhare mu gukumira ibitero byari byateguwe mu mijyi minini itandukanye yo muri iki gihugu. NISS, National Intelligence and Security Service. Iki kikaba ikigo cy'ubutasi cya leta y'u Rwanda. Iki kigo gishinzwe gukusanya amakuru y'umutekano, kurwanya ubutasi bw'amahanga, kurwanya iterabwoba no gukumira ibyahungabanya umutekano w'igihugu. Kizwiho gukoranira hafi n'izindi nzego z'ubutasi mu karere. Iki kigo kandi kizwiho ubunyamwuga cyane cyane aho ingabo z'u Rwanda zoherezwa mu butumwa bwo kugarura amahoro. Bamwe mu bakorera iki kigo cy'ubutasi barabanza bakagerayo mbere bagaharura amayira. Internal Security Organization ISO ni ikigo gishinzwe gukora ubutasi muri Uganda. ISO ikora mu ibanga rikomeye mu gushaka amakuru ajyanye n'umutekano w'igihugu cya Uganda. Uru rwego rw'ubutasi muri Uganda kandi rufasha guverinoma mu kumenya no gukumira ibyago bishobora kugwira umutekano w'igihugu kugira ngo ifate ibyemezo by'umutekano bihamye. Uru rwego rw'ubutasi rwa Uganda rwagiye rukora operasiyo nyinshi z'ibanga zitandukanye, harimo gukumira ibisasu bya EDF. ISO n'izindi nzego z'umutekano kandi zafashije gutahura bamwe mu bakekwagaho gutega ibisasu mu mujyi wa Kampala. Hari ibikorwa byinshi byatangajwe ko byagiye biburizwamo na ISO mbere y'uko biba. National Intelligence Agency NIA rukaba urwego rw'ubutasi rwa leta ya Afurika y'Epfo, ruzwiho gukurikirana iterabwoba, kurwanya ubutasi bw'amahanga no kurinda umutekano w'imbere mu gihugu. Nka kimwe mu bihugu bifite ubukungu bukomeye muri Afurika, ubutasi bwacyo bufite uruhare runini mu kurinda inyungu z'igihugu. Uru rwego rw'ubutasi muri Afurika y'Epfo rurazwi cyane ku isi kubera kurwanya iterabwoba, ubutasi bw'amahanga n'ibyago by'ikoranabuhanga bishobora kugwira iki gihugu. Ubutasi bwa Afurika y'Epfo kandi bwakumiriye imigambi ya Islamic State of Iraq and Syria ISIS n'indi mitwe y'iterabwoba. Inzego z'ubutasi za Afurika y'Epfo zafashije gutahura abantu bakekwagaho gukusanya amafaranga cyangwa gushakira ISIS abayoboke muri Afurika y'Epfo. General Directorate for Territorial Surveillance DGST ni urwego rw'ubutasi rw'ubwami bwa Maroc, ruzwiho gukoresha ikoranabuhanga rihanitse mu mirimo yarwo, gukurikirana amatsinda y'iterabwoba n'ubufatanye bukomeye n'inzego z'ubutasi z'i Burayi. Iki kigo gihora gishimirwa n'ibindi bihugu ku bw'ubushobozi bwacyo mu gukumira no kurwanya iterabwoba. Amakuru atangwa na DGST yafashije kuburizamo ibitero byinshi byari guteza akaga mu Burayi no muri Afurika. Mu mwaka wa 2015 uru rwego DGST rwatahuye umugabo washakishwaga n'inzego z'umutekano zose z'i Burayi nyuma y'ibitero byahitanye abantu benshi i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa. Abantu benshi bibazaga aho uyu mugabo yihishe, ariko igihugu cya Maroc cyatanze amakuru y'ubutasi yifashishijwe mu kumubona ndetse no kumuta muri yombi. Kuva icyo gihe DGST yatangiye gufatwa nka rumwe mu nzego z'ubutasi zikomeye cyane muri Afurika. National Security Agency NSA rukaba urwego rw'ubutasi rw'igihugu cya Misiri cyangwa se Egypt. Iki gihugu gifite urwego rw'ubutasi rukomeye cyane kuri uyu mugabane. Ibi biterwa n'aho giherereye mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati, ahantu hakunda kumvikana amakimbirane n'intambara nyinshi cyane. Inshingano z'uru rwego rw'ubutasi harimo kurwanya iterabwoba, kurinda imipaka no gukusanya amakuru y'ubutasi mu karere. Uru rwego rw'ubutasi rwa Misiri ruzwiho kurwanya cyane ibikorwa bya Islamic State of Iraq and Al-Sham ISIS muri Sinai. NSA n'izindi nzego z'umutekano za Misiri zagize uruhare kandi mu gushakisha abayobozi ba ISIS muri Sinai. Bamwe baricwa, abandi bafatwa mpiri. Ibi byafashije kugabanya ubushobozi bw'uwo mutwe muri ako karere. Uru rwego rw'ubutasi rwa Misiri NSA kandi rufite inshingano zo gucungana n'ibikorwa bya Isiraheli. Ku mwanya wa mbere mu nzego z'ubutasi zifite imbaraga kurenza izindi muri Afurika turasangaho National Intelligence Service NIS, rukaba urwego rw'ubutasi rwa Repubulika ya Kenya. Iki kigo gishinzwe gutahura no gukumira ibyago byose bishobora guteza umutekano muke mu gihugu. Kenya yashoye cyane mu ikoranabuhanga rya cyber security, gukurikirana no kurwanya iterabwoba no gukorana n'ibindi bigo by'ubutasi bikomeye cyane ku isi nka CIA, Mossad ndetse na MI6, bigatuma NIS ifatwa nk'aho ari rwo rwego rukomeye mu butasi kurusha izindi zose muri Afurika. Uru rwego rw'ubutasi rwa Kenya kandi ruhabwa ubushobozi rukanakorana n'inzego z'ubutasi zikomeye cyane ku isi, harimo inzego z'ubutasi z'Abongereza, iz'Abanyamerika ndetse na Israel. Niyo mpamvu ari rwo rwego ruza ku mwanya wa mbere muri Afurika mu gukomera mu by'ubutasi. NIS
yaburijemo ibitero bya Al-Shabaab byinshi nyuma y'igitero cya Westgate Mall muri 2013 n'icya Garissa University muri 2015. Kenya yashoye cyane mu butasi bwayo mu rwego rwo gukumira ibi bitero byagendaga bigabwa na Al-Shabaab. NIS yafashije gutahura no gukumira ibitero byinshi byari biteganyijwe i Nairobi, Mombasa n'ahandi mbere y'uko biba. Nubwo aka kazi k'ubutasi gakorwa mu ibanga ritamenywa na benshi, ibigo by'ubutasi bigira uruhare runini mu kurinda abaturage n'inyungu z'ibihugu biherereyemo. Mu isi ya none, amakuru yabaye intwari ikomeye kurusha izindi, kandi kenshi intambara nyinshi zagiye zitsindwa mbere y'uko zitangira bitewe n'amakuru y'ubutasi. Ufite amakuru menshi kurusha abandi aba afite n'imbaraga nyinshi kubarusha. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Pack. Munasure website yacu isheje.com.